guys! Welcome to Kim's Vlog! Ay, sige, English na na. Bisaya, biya ta. Okay. Hi! Oh. Okay, so Kim, Yes. magusto diri karon sa Tela Hotel. So, ani ta karon sa Tela Hotel kay aron ipakita kung giunsa nila pag lipyo sa karon or turn down service. Okay, tana, let's go. Let's go. Get inside. Housekeeping. 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 Excuse me, pwede mo interrupt? Yes, ma'am. So guys, tanami karon sa room sa Tela Hotel. And then, so, ganahan nila paglimpyo ang usa ka room. So, usa diri nga nag-ili sa mga sheets sa bed. And then, Ang usa sad kay nagsip sa floor. say hi po mo sa camera, guys! Say hi! Tela! So, hello guys! We are done sa among vlog. So, we will introduce our name. Sheila Rico. Kim Temperatura! Maria Cecilia Verdin. Maria Teresa Verdin. And we are We are here na! we are the Okay, thank you.